Kaže se kamen po kamen palača, no da bi se ona izgradila po današnjim visokim standardima gradnje, treba voditi brigu o kvalitetnoj hidroizolaciji. Iz tog razloga posjetili smo jedno zagrebačko gradilište, kako bi provjerili koji se hidroizolacijski materijali i kakve kvalitete tamo koriste. Ovdje se radi o polimer bitumenskoj traci koja je otporna na visoke i niske temperature. Sam bitumen je obogaćen kaučukom, što ju čini otpornom na sve uvjete koje se događaju tokom eksploatacije da bi ona mogla ostati u funkciji kao hidroizolacija. Ovakva vrsta hidroizolacije, to jest bitumenske trake, namijenjene su za hidroizolaciju podzemnih i nadzemnih površina, ali ne kao završna podna obloga, iz razloga što nema zaštitu od djelovanja sunca. Nakon aplikacije hidroizolacijske trake potrebno je odvojiti jednom tankom građevinskom folijom, nakon toga ide estrih. Na taj estrih poslije možemo keramiku ili već slojeve koji su zadani projektom. Primarna funkcija bitumenske trake je izolirati objekt od bilo kakvog utjecaja vode ili vlage i olakšati posao hidroizolateru pri njenom apliciranju. Sama ugradnja je jednostavna. Ovdje se vidi da se u jednom sloju u potpunosti rješava hidroizolacija. Svi znamo koliko je dobra hidroizolacija bitna za konačno funkcionalan objekat. Tako da ugradnja je jednostavna, ugrađuje se plinskim plamenikom Brennerom i svaki čovjek uz malo iskustva može napraviti kvalitetnu hidroizolaciju s ovim materijalom koja će trajati koji sam objekat. No pravila kako se ona nanosi na željenu površinu ipak postoje. Koliko je važan pravilan odabir bitumenske trake, toliko je bitno da je podloga za aplikaciju bitumenske trake bude adekvatno pripremljena. Odnosno da se skinu sve nevezane čestice, da se odpraši neki oštri dijelovi, znači da se otuku i tek nakon toga krećemo za aplikacijom pred nama za prihvat same hidroizolacije. Donosimo vam malu školu kako to u praksi izgleda. Nakon što smo pripremili podlogu, otukli sve nevezane čestice, krećemo premazom resitolom. Resitol nam služi da poveže nevezane čestice, odnosno čestice prašine i poboljša samu prionjivost trake za podlogu. Važno je napomenuti da je resitol na bazi otapala, tako da nakon što se aplicira resitol potrebno je pričekati određeno vrijeme da otapalo islapi van kako bi mogli krenuti sa aplikacijom same hidroizolacije. Znači nakon što se resitol osuši, odnosno otapalo islapilo van, krećemo sa centriranjem trake, preklop 50 cm, obavezno je da dve osobe centriraju traku iz razloga da se preklop ne pomakne. Nakon što smo je odmotali, centrirali, kreće se namata traka. Kod namatanja je bitno da ju zbijemo kako nam se ne bi tokom varenja dogodila spljoštena traka. Nakon centriranja trake krećemo s ugradnjom. Iskusan izolater ima iglu koja mu omogućuje pregled vara. Ravnomjerno grije cijelu traku. Završetak hidroizolacije. Iskusan izolater ima pomoćni alat koji mu omogućuje da zagrije traku koju će kasnije preklopiti na horizontalni dio. Uz ovu bitumensku traku koja se aplicira uz pomoć visokih temperatura varenjem, za detalje koji su možda i najvažniji dio kompletne hidroizolacije jer se na njima najčešće pojavljuju procurenja, koristi se samoljepljiva traka također od bitumena. Imamo samoljepljivu traku koja je pogodna za detalje. Znači u sudaru sa stolarijom gdje je nezgodno ići sa Brennerom zbog visoke temperature, detalj izvodimo sa samoljepljivom trakom kako ne bi oštetili stolariju. Njeno nanošenje također je vrlo jednostavno i brzo. Vidimo kako je ugradnja jednostavna, a maksimalni učinak hidroizolacije. Na ovaj način sa samoljepljivom trakom smo kvalitetno riješili spoj horizontalne i vertikalne hidroizolacije bez da smo oštetili staklenu stijenu, odnosno stolariju samog objekta. Kroz Hrvatsku je ovih dana prošao vodeni val i mnoge su kuće i objekti bili u velikoj opasnosti. Nakon ovakve demonstracije i uz ovakvu hidroizolaciju vjerujemo da bi se mnogi od potencijalno ugroženih ipak osjećali barem malo sigurnije.